megalayapost.news. Tang hadian Cisngi bahu MDC ke NPP ubah Victor Rani ubah penyasok nok ke parti Kongres. Ulak kenok persyak yang kena ngilam ke NPP Jerang Blok bagi ubah Sustainable Satun ke MLA badu Presiden ke Jerang Blok bakadon ke jingnya sela ban penduk tiket YU na ke parti NPP na Jerang Constituency. Ban yakun hakini ke election MDC arjar pesan. Kena ngilam ke NPP Jerang Blok mentag singi kilap pelong ya ke jinglam makerki banyak keren ni banyatai halor ketai ke jingsyak kenok ke bakilapan pau bagadai tang ke jing kenok ke ba Om Danong Rim. Ya kini kejinglang la pelong habanihat ha kejingadan lang u district president ke NPP ba Clement Maulong u MLA ber president ke Jerang Blok ba Sustainable Satun bat kuntup ya barok kena ngilam ke NPP na Jerang ki balapan pau ya kejing sau lingo halor kejing syak keno kena ngilam baki kentaj ban ai tiket yu ba Victor Rani ke ba ulalet ban penyaso syaka Congress Party apa keren kelab tai board ba Sustainable Satun MLA ber president ke Jerang Blok u district president ke NPP ba Clement Maulong ber president ke NPYF Jerang Blok ba Markus Lapasam kila kentaj war halor kejing keno ba Victor Rani kum MDC bagi parti tiket ke kentaj ban AIU buat ketika jing kena kalong ba Om Danong Rim Setia. Kila pensyaru kembala kena ba Victor Rani bagi dan ke jing sela penduk tiket di na ke parti NPP kedai ke ba Om Danong Rim. Hendai dei ba Victor Rani hi balalik jengai na kina ngilam bana ke parti. Ba wala kataru kila khat la WRU banyak pen bet na du ke Jerang Blok kina ngilam ke district NPP baru ward syakina ngilam ke state NPP. Hendai ba Victor Rani la kentaj ban wan ban yakren ban ke bakhadu la kena kela ya kina ngilam. Hak ba ward kina ngilam ban kipai baru kim kwa syu yu bandang yakun nakada bo julek jengai na kina ngilam ban kipai ba ke konstituensi kumta u sitting MDC ke Jerang. Kalian jengah kumu MLA jong ke Jerang konstituensi bat hajo kopor kumu presiden jong ke NPP Jerang Blok so ban penpau ya ka jing lengo bat ya ka jing kendit hadin ba ngilayo i kubor ba i ba Victor Rani ila i no e ke parti NPP ban ban penyesok syaka parti Kongres but halor kenika jinglet penyesok ke jongi syaka parti Kongres ha ke jing sisa kumat supen pa kumat jongki baro namta ke jing tip ke jongki nagaliang jongka parti NPP kam julon kanu ka konspirasi kumbala keno lakren lapan pau menin haki jingkren ling baga social media haki meeting ke bagi pelong banong ba kadon ka konspirasi persya ya i ba Victor ni ban penduk tiket kalong ke babakla namar ba haba declare ya ka party tiket jong ke NPP haka santerik jong upanai jong metau upanai du upanai Disember kadba ka resignation jong i ba Victor klade du sauterik but ya karai jong ka party tiket na ka Jerang konstituensi hadu menta ngirasa haka umdum ka jinglengo yanongin jit yanongin pha namar ba i ba Victor ila resign na ka party ka jongi but ngidon lang ringkat bat i district president nang ta i secretary jong ka block ro kumju bat ki nongket kam ki ba khmatam jong ka party ke jongi namne na po Jerang Blok halor ka jingkren ka jong i MDC ba ki leaders jong ka NPP kila persya ye ban ai tiket ya kane ngakubur ban ngai hap bat ka jingong ka jong i bat kane ka jingong jong i ba Victor ba ki leaders jong ke NPP ke persya ya i ban ai tiket but nak benta ke jing tip ke jong pi baro ki paj ba jong ke Jerang konstituensi ki leaders ki warra ya ka feedback haki nong elam kilaban ai hu MLA kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jing tip ke jong ki na ki paj ba tenga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki kias ngau hakbede bat ka feel ka jong MDC badai na kata kadau na kaliang jong ki leaders ki kwa ban ai jingmut ba mai in kham ban le bha khanang ba ngin la ban nang ngin klan chu chu ba ka party ka jungi ngin la ban punjab suki i ha ka election ka ban sawan henry pause
kumbala keno boong ba ke NPP kala kentaj ban ai tiket henry kala abandai penban kajing temu kejongki bakin mi no na ka parti kejongi haka last moment kaba mangingil sa haka ngimtip syuk ko ban le iano ban rai yop candidate dengan sai ki don lang ki leaders idon di president by secretary nang ta kumjuru bat ki we ki members ki batip ha ya ki baro dengan kerpat lada baki don ban ong de nakalian joki group interest go kendian so ya kanega je pensian nakalian jo parti ko jungi kumba layos no nakalian jong block president kalapoi kene khubor ke jing ba ut ke jing nam nakalian pai ba lalong ba sistem ha ke jing ban penjab ya new sitting MDC namar ba ke jing jingai jong i na ki pai ba ya lor jong de jing ut ke joki nakalian jong akum district president ngalah hot ye ginong elam baro jong blok bat ngalali elam siau state president sa Preston Tensong den bangilalik mania kendu ya sar Preston Tensong ha kan nyutrek jong upanai September te na kaliang jong kan nyutrek upanai November na kaliang jong i ilaong ba ikwa mania kendu hi dalade ya bobu ya MDC bobu Victor Rani nang tayo block president ya district president rengkat batu block secretary te kata singi banyak kendu kalau sendai tarik jong menai Oktober harta kejingnya lek jongi tu laong una kaliang jong state president yang district president ba ngan pentip ya bubu Victor Rani banwan bania don lang tegesni mat ya secretary hukum jo mon pentip lang yang la pentip yau haka pratarik ni yang la pentip yau bubu Victor Rani bau state president ko abani kendu ya fi rengkat bat yau block president rengkat bat district president markum tahi kejubam ni kalong ba beli ngandang le ya kendu pan namar ba hagui kesngi manga bat ki arngot pat ki MDC ngilik bani kendu ya state president Maria rung state president uang baik Babu Victor ka kubor pang joki ka sneu ba la stom ban penjob joki yung markum ta khlam da jubab syu sikentin ru ngasuang polisi sponsor ban ngambi no te gande kala dai ka plan ke bana ri na betaban mai tiket syu yang tempat don kano ru ka sia keren pang tiket ri kata ka dai syu jung i nak ta keren jong state president baki kitlot palak jumlah syu ban job kata bla penlong i ba interest syu tang ban lek pada kendu ba state president dan hak tu step khandai tarik ru ngadang persiang hi ban khro na ru khro tarik ong ya lek badang khot ya pi kadon ke bane penbaik nomor 4 rai tiket te ri wong baik ngam lek syu te khandai tarik mer step suami ni rung syaka chambar jong state president yang lapun biang i wong bubu kilapoi yang no jan poi em kalau ong pi ngam wan syu ngam don kamu tu syu ngam bangadon nak parti mat ngan syong no khap ngan num ele election syu lagi kun iktiru kila ong ya ta kata kadika dibab naga kaliang kejong hi ndrei ha saltrik pada jong ni benai saltrik lapun yang abe kwa ya kendu bat ngalai kendu oporian met ilawan ai ya city resignation thì hang ne gen ka mga kwa ban pensai ka long ba nakaliang ka party ka khempat rai ai pang tiket bat empat declare hero namaria ka list banengkong jong candidate jong party dang penmi ha ka santarik ka ba mai la de resign ha ka santarik ta ka baong ba la reject ka tiket yang de kaso gani ka long ai ka bakla ke namar ba ilarai bayong bala reject haba empat don ai ke dunia keren si pang ta jing reject tiket i mas ni ya ka juga buat kami di social media baik Bang Victor di pentok ya ke parti ka don ke ke konspirasi ke pelong against CI ingin nakalian ke parti di kentaj mandor nama pabalay man ka apply dari ko Oktober jong lu snap
Kajing sya kajing alang ka bang don lang hang ni hapok kalai mer kalong ba ngini ai jing mut ye namar bah kini kisnem baro kini kisan snem iklem long in touch bat ki pat ba haga ba naka ground report kumangi ki patrai hagisnong ba pher yo ya ka bad record dengi kentu ye ba ma in I concern ki pat ba but in penlong ya ka meeting nakapor sa kapor ka bay de bat ki jingalang pat ba la ka de ka om tang kapor election handrai wat hadin ke election no handrai natu ba ilong MDC ngimpat jui laning ngimpat juyo ka wait ke bay ka separate meeting ka ba mai kum MDC ukhot yangi syaying jong lane ukhot hakano kuno platform ya ki leader lane ba mai in organize ki kinja meeting haki shnong ba pher Andre endala mi kata ka report ka ba nakalian kum ki pat ba ka ba kilong disappoint ba ki ong yangi ba hagan ka kentila da pipinyang biang Victor Rani ta kamud nginom I vote da lele UM tengi kum ki party worker hakaying ka sem tengi discuss ying chi sem tengim tip pade ba mai idon na kaway pat ka jingmot ban penmi sa ki social media da ka bakan tho e ka party titang ini ki kentin ki ba khandian nga su mot ban ai jingmot ba ni kum ka party hang ni po jirang constituency ladu ki youth hadu ki riurang ba ngiya klanyi kamdon ne ye ke kata ka paong ba kadon ka conspiracy shalandet ye andre to ai kat ba dai kren yang ke ngingim song pher bat ngim pediang hiru ye ke bam day tetang kini ki kentin ki ba khandiat nga supan pau ki pat ba kane ke kade ka making statement kepala Susna namadan hamadan kepala discuss hapo kaying lengba kajing daun lang kilida nado ka eastern and western jirang Meghalaya Post.news